Sithokozile ngendabeni mbukele ekhaya lochani ngolosithathu ebusuku ke sicale ukuthi bunjani ke ubujamo bezulu namhlanje sinaki umoya uvela lapha ke eSewula nenaga phekelela lapha amafu azogubuzesa isifunda sangaleke ngeJingalanga Kapa nawuthi uyaqala phakathi nenaga sibona nje inkomba zomoya kuvulekile kuthi lapha phezulu bophulukwane lindeleke izulu ngamathutshana nje angaba yi30%. Nasi ayikungu ngeJingalanga yenaga abantu bacheche bese lapha eCape Town lindelekile namaphakathi wenaga yeSouth Africa njalo nge30%. Sithole lapha ke isilemukiso somlilo wamahlathi kulezi ndawo ke kuthindeka lapha imkhawulo yesifunda salapha eMpumalanga Kapa iNorthern Cape nangaleke ngeFreystata. Ke sikusuduke ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga wokushisa kusasa ekseni livuka lipholile kuthi ngokuhamba kwesikhathi ke bese liyafuthumela sonke isifunda sangapho ngeGauteng boPitori nge28 Johannesburg i27 iLimpopo ibonakala no igubuzese ngamafu noma kunjalo ke isifunda sithi ukufuthumala boPhalabhurwa Tzaneen lapha ke eMusina sithi ke ngakuyachisa nge30 neBilabila nge31. Siyocela ukuthi kunjani ke ngeMpumalanga noma libonakele izudlwana kezinye indawo isifunda sifuthumele sonke sesikhukhuza la ngakufuna ukuchisa nge30 boMiddelburg lifuthumele kamnandi nge26 lapha ke KwaZulu Natal libonakala ke lingana ngezinye